bwa bugari sasa bwahiye. Reba ubugari yatetse agira inda. Nimbabwira ngo agira inda mujye mubyemera. Yatetse ubugari bunini. Nimba bayumva ari bubiryo bigashira njye ubumva narumiwe pe. Umva kutazana isosi n'isahani ngo nkwarurire. Gira vuba banguka ubwo se buri muri kangaye kuko ari ibintu garo wajya ukora ibintu wihuta. Tereka hano iyo safuriya y'isosi. Uribuka ko inyama twazibaze? Fata agasahani k'ubugari. Iyo sahani se niba uriraho kankwereke. Fata hano kata ubugari. Yego mwami Yesu ariko urwaye mu mutwe mu ndebero ubugari abagiye gukata akagari gatoya. Kata ubugari butoya we ubundi uturya ubugari bw'imyumbati nta soni urabona ibintu uri kwigira. Ahubwo se ubwura mumara tega iyo ngiyo ujye umenya kurya nk'Abanigeria. Uri kwihase kurira ubugari ku isahani yayo n'isosi ku yayo. Rigiyo zari 20 na zingahe? 22 n'eshatu wangegeraho. Iyi ngiyi niyo nyamukwiye kurya. Genda urya ibyo ngibyo kandi biguhaze. Ntuze kuvuga ngo ntiwahaze.